आकाशवाणी इम्फाल R.K.Gorani न पाउ पाजरी अहनबदा मरु ओइबा पाउ बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड के सेंट्रल ऑब्जर्वर सिंह राइजर्स हेक थुंगलबगा बीजेपी के अनौबा सरकार के मुख्यमंत्री कनाना ओइगेदगे हाइबदु खल्लगनी तरानी थोइसुबा मणिपुर विधानसभा मिखलदा माइ पालकलबा मियोइ सिंह एमएलए ओइना वासक लौख्रे अमसुंग सही तरानी थोइदगी तरामरी फाउदा लेबा अंगांग सिंगदा कोविड-19 के वैक्सीन कापा हयिंगदगी हौरगनी लेबाग अस्ता हौजिक ओइरिबा कोविड-19 की फिबम येंगलगा ताबिरिबसिंगना लाइचत अस्ते ngakthoqnaba makhaga niyom singa singangna chatpinaba haijari वैक्सीन कापा यारबे मिपुम खुदिमक सुंगसोय सोयदना वैक्सीन कापथोकपियो फेस मास्क उपियो सोशल डिस्टेंसिंग सुंगसोय सोयदना ngakpiyo amadi khutsa sengna hamdokpiyo mai mit sengna tathokpiyo हौजिक मपुंग ओइबा पाउ बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड के सेंट्रल ऑब्जर्वर सिंह राइजर्स हेक थुंगलबगा बीजेपी के अनौबा सरकार के मुख्यमंत्री कनान ओइगेदगे हाइबदु खल्लगनी मणिपुर की बीजेपी लेजिस्लेटिव पार्टी की लुचिंग खननबा बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड ना केंद्र के सेल थुम मंत्री निर्मला सीतारमण बो सेंट्रल ऑब्जर्वर ओइना अदुगा केंद्र आइन मंत्री किरेन रिजिजुबुना को ऑब्जर्वर ओइना हाउखिबनी मणिपुर अनौबा सरकार के मुख्यमंत्री कनान ओइगेदगे हाइबदु सेंट्रल ऑब्जर्वर सिंह ने लेपकनी तरामाथोइसुबा मणिपुर विधानसभा के मतम था असि तरामापन लोइरगदबना मसिगी ममांगदा अनौबा सरकार सेमगनी निंगसिंगबा याय तांकक अनिथोन हंदक पांगथोखिबा मणिपुर विधानसभा मिखलदा बीजेपी ना सीट 39 फंगदुना एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ओइखिबनी तरानिथोइसुबा मणिपुर विधानसभा मिखलदा माइ पालकलबा मियोइ सिंगरांग एमएलए ओइना वासक लौख्रे मणिपुर विधानसभा के हॉल दा पांगथोकबा थरम अमदा प्रोटेम स्पीकर सोराकेबम राजेन सिंगना मखोइ वासक लौखि हंदक पांगथोखिबा मिखल अदुदा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ना सीट 39 नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी ना सीट 3 जनता दल यूनाइटेड जेडीयू ने 3 इंडियन नेशनल कांग्रेस अमसों नगा पीपल्स फ्रंट एनपीएम ने सीट 5 नौना सेमखिबा कुकी पीपल्स अलायंस केपीए ने सीट 2 अमसों इंडिपेंडेंट ना सीट 3 फंखिबनी नौना माइ पालकलबा सिंह असि मनुंग आहान बोइना कारक मियोइ के याउरी हंदकी मिखलस्ता ख्वाइदगी यामना नुपी मिरे 5 सुमाइ पाखि मणिपुर दा कोविड-19 मरम ओइदुना लेखिद्रबसिंग इमुंग मनुंगदा खेत्रिपुरन ओइना लुपा 50 पिरगनी लेखिद्रबसिंग इमुंग मनुंगी मियोइ सिंगना मरि लेनबा जिला सिंग डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का उनगदबनी हाइरी राज्य रिलीफ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट मणिपुर न थोकपा चेरोल मना हाई लाइसेट असना मरम ओइदुना लेखिद्रबसिंग इमुंग मनुंगी मियोइ सिंगना सेनफम सिंग अदु पिनबगिदमक जिला की एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर सिंग ओइबा कमिटी एम सेमले कमिटी असना मरि लेनबा से चाकसिंग यंगसिलबा तुंगदा सेनफम सिंग अदु इमुंग मनुंगी मियोइ सिंगदा पीगनी लेखिद्रबसिंग इमुंग मनुंगी मियोइ सिंगना सेनफम सिंग अदु लौनबगिदमक एप्लीकेशन फॉर्म कमिटी अस पिसिलकदबनी एप्लीकेशन फॉर्म वेबसाइट http://crm.mn.gov.in दा संगलगा डाउनलोड तौबसु यागनी हाइरी बिष्णुपुर पुलिस तंगनांग ओइनाम बाजार दगी यूएनएलएफ की ओवरग्राउंड लेबन नुपी अमा फारे अकंगनबा पाव अमा फंगबदगी ngana नुंथिल पुंग अहुम मखाई ताब अदुवाइदा पुलिस के कांगबुन मफम अदु थिहुमगी थबक चथबदा नुपी अदु फाबनी फारबे नुपी अदु मखा ता वहंग पहुंग चथनबगी दमक नंबर पुलिस स्टेशन दा सिनखरे ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी सही तरह ने थोइदगी तरह मरी फावद लेबा लेबाग असि अंगांग सिंगदा कोविड-19 गी वैक्सीन कापा हेंगदगी हौरगनी इंग्लिश अंगनी निपानदगिना इंग्लिश अंगनी तरह फावद पोक अंगांग सिंगदा वैक्सीन असि कापा यारगनी हक्सेल मंत्री मनसुख मंडावियान हाई खोंगथांग असि लेबाग असि वैज्ञानिक सिंगा कुमना तानरबा मतुंग पाइखतपनी मागना हाई अंगांग सिंगबु लाइसेट असि ngakthoनबा सुंगसोय सोयना वैक्सीन असि कापथोकदबनी अंगांग सिंगबु लाइसेट असि कन बहाय बिसे लेबाग असिबु कनबनि हाइरेदुना मामा मपा सिंगना मचा सिंगबु सुंगसोय सोयदना वैक्सीन कापथोकपि हाइना जुमहांगना अपील तौखि सही हुंफु सुरबा मियोइ खुदिंगमकसु प्रिकॉशन डोज कापथोनबा महांगना अपील तौरी संसद की मिफम यावसंगी सुटी ओबिना मरम ओइदना थास की 39 मिफम लेररोय वफम असि राज्य सभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ngana लाखथोखिबनी
Lok Sabha ngang Jammu Kashmir Appropriation Bill lesing ni kunithoi amasung Jammu Kashmir Appropriation number 2 Bill lesing ni kunithoi pass tauki. Ngasi phongba pause singi marui pausing dam haujik Maibam Dwijamani leide Dwijamani Thagachari Gorani Mikhal da mai paklabasing MLA oina wasak lokhiba Legislative Party ki lusing ba khananaba Nirmala Sitaraman amasung Kiren Rejizu Observer hapkhre haiba amadi sahi tarani thoidigi taramari phawbada leiba angangsing hayengdagi COVID vaccine kapa hauragani haiba pauna Manipur da ngasi phongba pause singki maruiba pawaina phongnari Protem Speaker na elected member sing MLA oina wasak lokre BJP ki Central Observer lakpaga Legislative Party ki leader khalagani haiba paw narol gi thodangda banner headline tawduna phongli Mikhal da mai paglaba sing MLA oina wasakre haiba paw pongna famda ahan headline tawduna phongli pawasi Sangai Express Manipuri amasung English edition animakta ahan headline tawri Isil Express amasung People's Chronicle dasu pawasi ahan headline tawduna phongli Nauna karaklaba sing MLA oina wasak lokre CM kanana oigadege khangdri haiba paw Morning Bell da ahan headline tawri BJP Parliamentary Board ki mifam ngasi pangthoklagani Manipur ki Chief Minister kanana oigadege khanglagani haiba paw huyelan pawda ahan headline tawduna phongli Nirmala Sitaraman BJP Legislative Party ki lusing ba khananabagadamak observer oina hapkhre haiba paw Imphal Free Press da ahan headline tawri Mikhal matungi hingsa da MLA anigi worker police na phajin lure Porompat Police Station da thomjilakpadagi sauna mungna khre haiba paw ireibak da ahan headline tawduna phongli Sahi tarani thoidagi taramari phawbada leibasing COVID hidak kapthoklagani Manipur da mi pung kunmari da mioi taruk positive oiki haiba paw ponafamda ani suba headline tawduna phongli NPP worker singa police ka mungna bada ani sokle haiba paw People's Chronicle gi ahan balamai da phongli Worker sing phajin kibagi mayokta Khetrigaw gi MLA na notice for privilege motion pisin kre haiba paw Imphal Free Press ki ahan balamai da phongli MLA wasak loading da police na mayum da sangsinduna mi pharamle Assembly da privilege motion gi notice pisin kre Porompat PS da thomjin kre tear gas kapada mari sokle haiba paw huyelan paw gi ahan balamai da phongli Hairangoi thong mihat ki kunthani pan subukumon thoram pangthokre haiba paw Morning Bell gi ahan balamai da phongli pawasi Sangai Express English amasung Manipuri edition animaki anchor kalam da su phongli UCM gi team Silong Manipur Rajbari gi mapanda ahing yarekre haiba paw pongna phamgi anchor kalam da phongli Senapati da Azadi ka Amrit amasung COVID-19 awareness program pangthokre haiba paw Senapati da phongba Hills Hornbill Express da ahan headline tawduna phongli Nauna Mikhal da mai paglaba sing MLA oina wasak lokre haiba paw pawsi asigi ahan balamai da phongli BJP ki Central Parliamentary Board na Union Minister ani Srimati Nirmala Sitaraman amasung Kiren Rejizu Manipur ki observer amasung co-observer oina hapkhre haiba paw Tamenglong da phongba gan female da ahan headline tawri Ihan hanba oina None Jila ki Khongsang train station da ngarang Northeast Frontier Railway ki train lakhre haiba paw pawsi asida ani suba headline tawduna phongli Tamenglong amasung None Jila ki Mikhal da mai paglaba ahum yauna atai mai paglaba sing Protem Speaker na wasak lokre haiba paw Tamenglong Times ta ahan headline tawri Trial run oina ngarang None Jila ki Khongsang Railway Station phawba rail gi engine yaurakre haiba paw jila asida phongba samda ahan headline tawri Rural Women Upliftment Society Surasanpurna Mahiroi gi sangstan sing amadi tongan ba lupsing kosam narga International Day of Action for Rivers pangthokre haiba paw Surasanpur da phongba Masona Tharda ahan headline tawri BJP ki Central Leader ani Manipur da ngasi lakani Anoba Sarkar semnaba thabak paikhitkani haiba paw jila asida phongba Manipur Express da ahan headline tawduna phongli Gorani Thagachiri Dwijamani Loisilakpada COVID-19 ngakthunaba vaccine kapthokpa face mask upa phutaruk lamnana leiba khutsamadi mai mit tarutanana thamba haiba azama thong singa singana chatpinaba mukahananing singjari aroibada maroiba paw amuk hanna BJP Parliamentary Board के Central Observer सिंह राज्य स्थायी ठुंगलबगा BJP की अनुब सरकार के मुख्यमंत्री कनाना ओइगेदे के हाइबदु खल्लगनी
Tarani Thoishba Manipur Bidhan Sabha Mikal the Mai Palaba Mui Singarang MLO and Wasak Locre, Amasung, say Tarani Thoidi Taramari Pout Labor Angang Sing the COVID-19 vaccine Kappa, Haying the Hauragani, Paulo Jedi.